one ojaba wadi yaw na botua no yaw no de botua no ebi esi oba yesu ye bi ebe ya adwuma totally obi obeka se anya adwuma na onim sunsuma de because so ye sofo na woni asofo bi ahwe ase na odi begina wa solid dem na odi preach ya nyansa ba na odi me edi ni pachina na odi o na nyame kan na ofa nsuo ma awurade betume enti akora bi wo ho oda ho a na osu a na ye se na ade enti osu nga ese kama me no solid no bompaye Pia obusuafo me mobibia akwa abade ba EA Trend TV so se wonya subscribe ya na chese wa yeden wakwa subscribe na ye fefefe adoma bi dase ho o click so pe se de be ya notification bia ba won sabetimi yeden aka ye drop video bia na obenya alert no e wo phone so Yasaba opene kwantre for that word of Life Church Ministry. Apostle John Sule Buampon. Aha, former footballer said that me no. Papa Memwakwa baba EA Trend TV so. Ayeni odehye. Mefacho bibia boko de. Yankopo tunti e kan triasefo. Papa, eme say uhu ye wie ya enye bone na ensem bi trendi wo social media no so. Ena ye pese ye dikan ne ebebobo ho. Me ye dikan fa sofo ojaba de indikan. Papa, enche bia na ewrebi ba media no so say ojaba ne no akwa akofa yefunu ojaba pese o abote say ni si papa wo akwa koye nyame nipa o te sasem no sen na osifa no o de mechia ahwefo ne atiefo se nyame omo obi biara opese ohunu ade efre urade okay na mechia mofa okay tribuda hene na msa chia na ya bua de woman ni say meti sasemu yi no metumi ni de enyam nwanwa oh okay enyam nwanwa se ebia sofo no adu level sha na ewiase na yete no ye ne ahonhom na nyame ahindi no se be ya ye benya fapema manyankopon ma awa ahindi no na ombo no so omo mprensa okay enti se wo no wo ye sofo na wa ma wa ho odin na no so wa dwunim na wanya nkofo wi so ani amowa tembia na ubo deliverance ana say ubo mpema nkofo no na sa forces ni na they turn against you okay enti obi a wo de ba be ko atiawo e wa hyansu de firi nkwala birim ade bi na hyansu de wo ho enti ojaba we nipa so atiase okay enti enya ade enwanwa eka nipa brabo ho ahwease ye wa ahwease ahodo bebre ebi ye de ekro no bo ebi ye nsa no ebi ye wi nom ebi ye masem ebi ye ekise ye kasa ahwease enema bebre entimete sase wi no metumi na anya mengonwa like when you and one farmer dabi se we enipa onyina ohonhom a de sie bia na ohunu se nyame pese ehunu se de nipa tie oh okay de sie bia na nyame pese ohunu se de nipa tie anything that Radin Pesa Odo Hoba Tuni Paso. Okay. Because the Intia may be a question here. A software be brina de Kojina or more popis so a can once a di not tell me preachy credit and say why we say ne or like we say near friend Yankopo a whole lot. I say, would Danny Jimmy for what you want Okasafi? And I saw for no more preachy Tiano no more Jimmy. And then some may say. Oh, in fact, my non cousin, but say, "Would any Jimmy for?" Okay. Oh, what you know? Okasafi. Okay. Would any Jimmy for? Oh, what you want? Okasafi. I didn't know make us. Okay. I shall see you could a dear, you're the free. Okay. I shall see you could a tea. Say, or call one, or call far, or back. Okay. Naturally, and then yes, sir. Yeah. And yet, a conversation, and senior me any ba wo sofo ni right say otimi gina profit wa solid na okofa de asi e wo sofo wa nyonko sofo we yesa wa solid man wo de no me betu omo so eh o de no me because I believe say eduabo bi ye adwuma it is osofo bi a o yesa de no me kan ma nipa te say ontimi nani sa aduabo no e che ojaba na ne sere nyame ni nyame so de chonkofo. Okay, Papa, Mami Sambre video bisa circulate na ojaba cancel bi say wa o kan na asem a wonso wabo dwaman pe bia wo foka kan fa onhwe ase an say ebufuo edi ewu ade e frɛ na ebufuo ntina
jemeti maka nse ojaba na so konya abotre so da ba eya say nka asofo kura enya that feeling say oyinipa enya siewie e be sire nyankopon so be hye de aboa no na say wo sofo do ko gina wa sole dem na o kan say ana nipa sumasi onye sofo onye se ni se na obi ode na adwene bokoro no so ye wa sofo a omunu nkofo hye say we yale obi aso nyale so atiase e bit misisa bebre like nipa na nyare otimi ma no be active wa jisika wanyale nya hwe me nkofo na me ka se me biebie na so Ghana ha ense besi me nkofo bi obitimi kanje we sofu bi okase enyese and so we sofu na wuni sofu bi ahwe ase abetono a wona sese wo sire nyame ahoden de ma no se ebia woni de frɛ chiri ba wo bi ko no wie so atiase enti asolema no moto a wo gina ho na o ka so wonye sofo wonye sensi o kanyina wo de o ye sofo enso ye bo wura sunsuma ye bo hu boni bi ekura wa ehusi bibia wa sole dem wo enso bi antu enti se aduabo na oboye no ahoden wo ebetimi aye adwuma ebe ye adwuma totally obi obeka se anya adwuma na onim sunsuma de se on se asofo mo kan mo puppet so no ho se o ma sole baby so atiase o edi na o mention na o so sofo bia so atiase o de no na asem ko gina ne puppet so e kan no se o fa ne yirecha na so o boy dwaman na se wa boy dwaman no bi penya o fo ka mfa no hwe ase edo be hwe ho bo na wu abo huni nyansa se ne asofofo bebre na e ba be wu me ka che o jimifo edi agoro na dwenem o hwere ade ojimifo ni agoro na dwenem dwene asem a obeka kire nipa no se wo ka asema churu bi adwene ho ansa na ede waka so atiase one ojaba odi ebufuo ono so se bi wanwene ho okay eduano wanwene ho wo okay wadi jaw na bodua no ba ya no de bodua no ebi esi oba yesu ye bi odu aduaba no nso no odumi se aduaba no wow adene edua de okodumi na yede edua de odumi na yede ba no obese ohunu tumi e wono memu edu ojaba kan ni tumi wo edu so bu asole dem wo na sa nipa no asole dem no eso de asemo so nama na se ojaba bompae nyankopon ni bo ni kire wunyina ho obompa se urade se obi ejina menu masem yeso na se sa nipa no eso obeseme na sa nipa no so no se boni dua esi nanum ana boni nsuo ndu dware a ene ese ntu sa nipa korona sa nipa korona dua bodi so benya no sene ese yeshasi esre boniface anase yeko ojaba ho eko sre boniface o ene mo shase nko asoma ye kan se no ho ye obi wo ho a onim sunsuma de bia onim sunsuma de bia onimu a ebenya ho ana onimu so a ebenya so ye fast because so ye sofo na woni asofo bi ahwe ase now the begina was solid them now the preacher nyansa be na onim we dey makama na da woni mu nyansa wow ade efe ni nyansa bi no adwunu enya asem woni nyankopɔ so kokana so dem woni na hwe asem anya oya mimi susu say on say Ghana friend say Ghana ha no mostly no asori any asofudie no say mimi hu ne say akwa competition what you think say woni asofu bia o page se bibi to ne se wo ma na ye nyina ye ni age ana me se eye nipa woni sodo hu no wagye no no san hodi nim a oda ne jimefo ye ngofo ma jimiti Ghana ho sabi adwene pa de o mutrim pa hodi okosko abo degree akase autum so good position pa ba woni ahodi wona adwene wow so atase woni ahodi wona adwene ti sa na tie enti obi o kan asem bia o kan ojaba ho asem bia no asem na papa na kato no ekura tumi o eduabo ekura tumi ye de na betu nipa se nipa nhyase ansere bɔ ne fa kye nsuo ngu nyankopɔn so a eduabo de meka o nti papa sese no ojaba ho na sese yenko sere bɔ ne fa kye no mfiri anase yan yetumi kɔhye kukuom na se bɔ mpa sere bɔ ne fa kye nyame de bɛkye nyame de bɛkye mo nyame de bɛkye mo nyame de nyanse ani obi ko tena tamalina wakabia nyame de bɛkye no eno ansa wonto aso ni hu nkomo endi osofu bi o kan sa bia no wo mmere onyame mu
Okay. Ombre adentina osofo na hwe ahye mu obegina wa solimam na waka ma solimam nyina hu se sofo nya papa na wo ye papa na unsusunsu se aya na sofofo na omoka no ompese asofofo na aka no edi yesuade se wo de ba ye be kan ti hwe na wanko unsusu sa enya sa te said na begin wo ka no ahoya wo dipa adwunum so ati ahye ahoya dipa adwunum ye na ma ye kekan se asofo bi nkobo adwaman nso krono mo bɔ ne Ghana ha na no odu asofofo bɔ krono ho Ghana o ma dwena odu bɔ krono nso na odu babu fa ne ka kire se o ko council kotua 2 million kotua yi nyame anka ne sa. Wow. But so now say nipa etumu osum nipa ninkaye because light be or water be or okoto collection of 10 cedis be or tofu ama ne girlfriend or 200 million man phone 22,000 and the set the adwena wura so phone bi su timu say e come ba so meji basic nti oba cancel say so 2,000 and san na kasha minim TV station bi o say wo ba first consultation fee you bet you 10 million or no the TV right no na or the abuo nyame adwuma nti no ye bone oh me the 2 million say woni ni nyankopon temas ba me the bone ma me I will never do that say nyame nka hwe nkire me oh okay o be say nyankopon fa nipa so boa wa boboafo ho mpaye okay ene nyame ka boafo na koma no aye wa do yesensa wow so ata say nti nipa ebia me ka say ono so de bo nyame adwuma ebi ni de ontimi hunu enti nipa aso odin ti ne nipa bo nipa koro no wow ti asofo ndi e fa ya koronfo pa okay papa second video enra menisa akoboso ewura bi o se onyankopon eyi a kire no o se prophetess bibi mi refi ne dini kakra o se onyankopon eyi a kire ne se sofo adumchei onfri nyame Danka William emfri nyame ena afa hour that sofo Elvis ono nso mfri nyame nti no papa onso waye man of God edien na wo ka fa ho ederade ase se de bia no o ma yehunu nipa o wo wiase esu ena o mo ban a o mo ditu wiase okay na medical akase nyame mfa ne bone nche no nyame mfa ewura no bone nche no nyame de ono na o ma ho kwan na Satan kasa kirewa otumi de bone e de chan because onum de o ye some my have video ni bi o ho okay na yen hwehwe animu no o ye papa ono o se o prophetess oh hwehwe animu de bia me ka se e bia me ka se kura obi na di mojafra o kura evil spirit no de se sunsun na wura animu ebe de o hu e bia wo si so obi na di mojafra bema bi ni na hia di mojafra bema no kura evil spirit a wo de sa spirit na wura mu se o megu asofo animu ase ena obegu asofo no ebe de o hu enti o ka se nyankopon se nyame se no se nyame nka hwe nkire na onum nsuo no odinsuo ye aduani dia obon ho dua is a curse hwe numi edi ni pachina no odin wo na nyame se nyame nkan na ofa nsuo ma awurade bedume obi nyame nka hwe wo de force hwe nyankopon se nyame na se bo afode nyame na ka se yesi nyame na se nyame emma ho ntoda odo be sha asasensa so ati aje enti oba no eye na o hwe ne ensem bia o hanhan ni ka tumi se o problem according to ono say Danka William say bonsam agent ankasa na abone pa say o ma metwe nkofo fam monko jem on pese Ghana fo nyina obi abeko heaven we nyina nyansa be ne wo Ghana nyina Danka William na yesum na nesese wona control ngramofo dabi obi kan sem se wo yare o bana dwene Ghana wo yare papa or a prophetess me so yale a asa ya kan de enim betima ka kire nipa o wow me so ye de oyare o adwene mu yade nti papa say lady no so ohwe osisi asembe na wo ka kire onsa kire na adwene na temu da hotwen no ma Satan wi na adwene on say social media no obi apese oye bibi ma momfo hu se oye bibi na me kan sem bi say otu ade aduani na odino mo so mpaye Satan betima se wa brabo okay anything necessary mpaye ebia me ka hye wodi aduane bone se metio yesi se me no mi ye fa kube
Okay. So we be bonsam, we be bonsam. Okay. Ni efa kube na yefa eburu. Okay. Na echi eburu no. Okay. Oh, na afa de kube no so ye chi kube no. Ye na ya ne powder. Okay. Na ya kanchi eguso. Okay. Wo fresh ohia, me frɛ ya de. So obi obedi bibia no. Se wa mompa ya de a ohia nto na brabum. Ne sika nhye. Yare nka no. Se de ba outa, ne eton asa momfo beto. Sure. Enti obi obeto bibia no, onya sa apam no. Obenya sa cash no. Enti na se wo didi a na oboso mpaye. Enti I believe say aduane bi a ye die no, ehun sunsuaso ene wi ya dwene, eme ka nsem a ye nim ho hwe. Wow. Because aduane e free form a ye die no, no me wom. Aduane e free form a ye die. Ye die no me wom. Say aduane free form ene ba. Ti moje ehwiegu accident ehwiegu, amofo mu chi nkofo tu etwo mu ti, eku nipa force na obi de ne se bo form kasa kira asase se wo kume. Fa na katu yama no. Obi ha aka be 10 years obobodam. Obi okun no no. Wode nsa bo form na asase tie. Enti asase ma nipa 10 years obobodam. Enso wana mo onim se 10 years obobodam. Inti papa, who said this time around, I say, baby, we are saying, Aquacudruno, ye boss of for chipa. Oh, say, Omona, Omukra, who dear, as somebody saying, Yamian. So, who you suffer, no, you were henny. Sanko for me, and Uncle Pondi, you are so much as so many years. Suffer no henny, when they were to me, or suffer no henny. I didn't hear. So, only Ukraine, me a Hindian, who are dear, a bonnet transfer. Wow. Inti Argentina, say Ghana ha bibia sofo bibia ko ebe ko wu bia na ekokra sofo de won say Ghana de ye fans ye nkofo na ye tete asole dem no me hu say de menka na ekwan faso a ye ya sofo no enama ahombone anya hoden wa sofo no bimso ana Ghana so ye Ghana so ye predodo obi apese ye sofo obi apese ye sofo obi apese enti so be sofo dia e wo Ghana dia na obi face problem enti no obi face problem say Yesu Kristo problem a wo kan o face bebre ana na Yesu dia emfa na betu emfa Yesu ntini bebu asase wezu enti Argentina na say asofo nso e chi asofo fo nso gum na mje say ye nipa die sa hodi ni wadwene mu a obedane bonsam ma wankasa wokra sa hodi ni wadwene mu a enti no se mon sachira madwene fisi osura hini na me ye ka se sachira wadwene a aya na nipa fi se te se do kana te se asura hini enya ma sisi yo enya ma sisi na ba so wu wo ewu echese sesi no ese ye di wo wu bodawuru echire nipa ya bo Yesu di eye no kore edri Jesus ni ya djuma moja no so asase so eni soro onkonkuru so gina asase so wonti nipam okay so ati dem kana dem 81 owuo ana owo owuo de we bibia tambia nti papa wakwakoye sofri se obi be kan na se wan kan ekwan paso a obe ma police for achi nana me ma police no make so se onyonko sofo be kan wa obe kese no nyonko so be kam de ma ba agent sachira ma no nti wonye se ada sofofo na omoye ya ne afre police aba bachiwi dem na wo abofo no mu na mko free police be no honam nyansa futuo no okay ba honhom nyansa futuo no onkonkon na koma wo ye de be kan wasem fa na esuko fa police for be che nkonfo dabi ade ya kanipa life no na asofo ti waso de amafo ho se na okunkomu na bone ba na wontimi nyina wow eso otimi nyina na one thing say oye niparinti wo mo matwa no ho ahia no fa na edi mo nso a omuwia ombeso omuwia asofo na adwene na push no papa bia papa yese ba so antena se hunu se omom ka se yese nya okoda obi akoda ne fie wow so atintu ye sofo dia oyo sofo dia mra wo de but the can God first manyankopon take action sana honam no otu anom ibu akura na enkon kura ma wasoli pagini bi nko na da ho adi so wonya asam no mla ehu hia ene kire se wodi nyame adwuma ba wo sofo de okotu obi dia debi emwa okay papa intino asofo aya ensohwe no eba mo so kese pa ensohwe ne de eba kese pa no so ye oba
e ma asem no e ma asem say on say boni ekura tumi oba okay opa bonsam a oba wi ahye a obonsam bedane oba okay ana ni mo obonsam ba no bedane oba nipa ofa na damfo asaso so oba yeah so that's if ono so na odi kan di aduaba no wow enti ono na owu odi kan trend man san betena be mem enti se enya oba na nka bonsam ni be ma okay okay enti oba de we ye sofo a e matwa ho hia no aye careful because e dimo ne oba ope bonsam pa e oba okay papa me da say yen free social media so let me say you can be your video be comment be a obi my or your video na say or say asamado no twa ho picture kakra kire asamado de e kuro te say de timu okay na kasa no so omon kasa wo ho kasa no so be kasa do so be omudi agro omudi dwa na omudi agro te say be a ye bo games stadium nyina wo ho stadium asamado stadium te say commercial sports stadium te pepe sanity asamado ho ana car so ye adwuma car eye adwuma wa asamado eba neko wo van ana ye adwuma eno no omo say bia ufre ha okukiti ya sofo like kiti and the same thing eye adwuma omo bro no station also te say amount for ton na pa te say de Ghana your mind sanso no your mind nti papa sisi me no ka say atemuda ne endrui nti say obi wu sisi ya ehefa e na okwa akotwa atemu no so okwa asamado nti say oye papa ehefa na okọ na oye bone nso ehefa na okọ dia na me hunu wo ewiase ne say good and bad no e wadaka okay nipa edam nti say wo nipa bone ni a wo ba bia obekọ nti na asamado edi asem no okay nti edi asem asamado a se wodi bima ye do ba ko hye ba bi foforo okay so atase ho na Yesu ko ya o preach ya wode nkofo ko hye ho no okay so atase papa we de mincho no de miminim ni se obi ye papa de yen asofofo maka kire no o me se obi ye papa okwa akotwa temu no Abraham kukum that's paradise se oye bone so a ho na okọ man ye fro na sama obekọ asamado mi ekodi na sem ye di asem asamado ho na Yesu ko ya so atase ni moja na so form no edika wura asamado okay ekwa platform no ko gina so oh wow no ko gina ya okobo 3D so okokasa 3D no enti mo obodi na chi nyina no odo mo kwe ekosie so atase okay enti omo ntie omo de omo twen omo de yibu ha na so dendende omo da so ho so atase okay enti wuti asase we so a de betumi aboa no se ye nkwaje ho adwuma ye wo adwenem okay enye oni paduam okay wadwene enipa wo betumi ewu atene tambia ana se wu na otam nyanso a okoso a ye ma kwa no okowura wo danim obi a one dan obia o wasase su bia o ne dan on se enipa bia oba asase su bia no ye ma ntade miensa okay tuntum ni fita ne kokko okay honhoma de ne de ama ana wo ba so a ye onkofo o mo so a wo niema kasa beto ifia be si nyine kura nkofo okay ana ade bae enti obi a ba oba bia obi de japade nyina bae na oti anye ya ye wo to a na abusafo na chefru nsema se no enti akora bi wo ho oda ho a na osu a na ye se na ade enti osu nga ese kama ame no sole no bompaye bo ofisa akora na yare o ma na dura numa nufo anso still akora no su ye se na ade anajo no se ne mo de bobo bra na ye se no obu oso na ye wa nanim do so bi twi nanim sa ye se mu je o pese o bon sa no tokon enso ne ma mi hunu hwe
Papa hasi no mepese o say sisu bi mo nti say akora su anadwo ana enyenyi nyina na yetra enyenyi nyina na yetra obu ane yese na de yesa na manahunu say akora no say wo akora wo hunu de se ne maami o ohunu abofo nyina omunyina abofo nketenkete te say akora na mu ebe ne na mo ekura omo ataba nyina te say nkra nketenkete na say akora de yefunu ma ohunu abontene wonyam no ho abontene ohunu abontene tumi show baby ya ne spirit modu wow enyama owiase o enyama owiase na se wonyina onyame mu a ana oye nyame ketua bi se wonyina wo hu se nyame yakakraka nti papa yesi efrene sen ahonhom nyina no beyi no ye ketekete ampa woni de se woni de ono kra de o shaketekete kra na so enam se enipa ma no ho kwan ede ehu wura ne muntin anu aye kese nipa ma no ho kwan ede ehu wura ne mu na aye kese bayi de de bia me ka se achede aye gift no ebi kura tumi okay ani nipa so ye nyame nipa ye nyame aye nyame se uti wo ye nyame ana onu sha ba cheda bi ya de nyama fo na esiesi onipa dua okay nsuo ne mframa na tie ne nsuo mframa na tie na oja sa ne manya control na ma ye nyame ena ma Satan ye ne ya akodi gongonsa gongonsa na Satan akodi yo konkonsa se konkonsa na hyase firi soro hyase firi se nyankopon ne mbenifo no aduani na ntrase a omo boni passe nyame no boni passe eseso no eno na Satan tie because abofo edi jane mframa na ba abofo okay so ati ase enti obi edi jane abofo jane mframa bo de wo be soma de edi ensa ye de amfa so bi eni so enti Satan no create abofo na dwen se da bi omo ye enti se adua na empanifo no ka ho asem se de be si asase no so no se adua no ene efre no se mai nipa ngudi enti omo se wonu se adua no nipa di obewu nipa di awongu nipa ni awongu enti ko be gadi nipa sha enti se adua be na edi ene mo ntimi ho abofo no wow ene bie ye ni no emie ni o mbie ye ni because David omo se eno so ye ogodi na ma ye ni ti bon sam enne won se tieni o we won konkuru na ka kire me ka kire ahwefo no bu ha de me kan won te ase che na na dwene gina ohun okay tie onyankopon nye onu kwa ne bo wiase woni mpanifo bi ne bo wiase enye nyankopon kwa ne bo wiase o se ye mo nipa se eseso ye mo nipa o ka se ye mo nipa na che woni nkofo bi na ede a boy enti Satan o sole mo chi na wokọ no no o te se ensem bi koso me ka ade amate e wo sunsun me ka kiro okay enti ono ko te se ade e betimi amoma afiri asasusu no e ya duaba e disiwo enti mara oduaba no emuso mu di aduaba ni bia ene obu no mo ntra te se abofo enti de obi kan se ye we sister odi me bofo pa ye bra odi me bofo pa ye asumesi di ye minyame ye minyame de ma ye ka se nyame honhom tiu mu no eye home na ode bo abofo no okay home no ode bo wiase no sa home na me de kasa sesie okay do nyame de bo wiase na me de kasa yo okay enti de wotie mu no wo susu do wiase to ha de wo wiase na ye hwan nipa David de nipa ye nyame di otimi mu no susi do wiase to ha de wo wiase eye Satan ti Satan de wo wiase di otimi mu no susi do wiase enti home na wo mu no eye nyame home no de ma ho obesa gina de okay so ati ase enti won konkunu ntena nipam enti nya won konkunu ntena nipam wo won konkunu no gadi nipa wo yo chiri bambofo okay wentom ginafo no say kasamafo okay obo ma kasa yie okay odwina asem no akasa ana won konkunu so no se de mu ka se odi bone ono kono ono wanenam so odi bone kura na odi wachi wanu wanenam so odi bone no kasa kiro o mfiri nchen da
kopun sha da biwu nti papa sometimes you be ye bibia ultimate ne no mienu ye menye eno no aya na hwan mo no nkonkoro na ne kasa chi na Satan so kasa chiro o mienu nyina kasa chiro se nipa oda na wowu apie okay enti wowu pia abofo gado na tiamaru nipadua no ansa na nkwa apie so oda na wowu pia unyane what you say okay owu ne nkwa na ti nipam okay sesi owu tie mu nkwa na kasa okay enti nkwa apie nti so owu pia owu pie pe na oda na onyane se owu pie na se nkwa na aka nti sa onyankopon wo ye honhom ti yeso no honhom na de kuremu nti metuosi a aya honkonkon kasa waka no oka ne moti enya babu na be kire honkonkon ne mo honkonkon na be kire bible mu nti asofo bebere omuma bible na kire mo honkonkon tena kire mu buafu no so nti wa honhom bebere wo wiase a omoda nipa abanipa tebia awowo ma awareware edi nipa na tie yensu yehunu ebi ya police for soldier for nurse for doctor for asofo bidmeya nurse ni a oye honhom bone na say ejanka omo fa niam akoma nyanka fo no nyanka yetu na ho ejanka yetu omo yedi mo omo nyanka omo spirit omo dani ni pati bi omo ho ana omo so omo ye re nipa omo papa no mama yewu nti no papa last time in sumete say utimi che obi ade na ase wa brabo nyina if ene e achedi mu duabo ye frɛ na achedi mu duabo me say frɛ ne say achedi mu duabo wa chade me ne abo dua wa chade no ye ne say ade abo dua ye frɛ na achedi mu duabo ahun bi na ye say ade said be nipa ntimi ensua giving o maso ya ade a ehye nyame animonyam ene na Abraham ye ya onyame fa na damfo no se no ti abosumfie odi abosumadiane o wara abosumfie okay enso ne mere na ho odi pagya de nyame hu hye Abraham nkofo be de nyankopon sie Awurade be de Awurade ase se ofa Abraham ma we ofa Abraham yesi no enti ma onyame animonyam mu hye mu yetu enti ne nipa bi o ti asaso so do good ye papa said the beya ye Mr. Tony ye nipa shumesi nyame hye wate na amma nyankopon said na doso enti Abraham no manyankopon nya aseda bibire enti no be na damfo no enti no edien na sese nipa ya onya sa achede mu duabo no o boso mpa e wadwene sese me de fon yin mawa sese me ka se fa fon yin ma me a betima ka tum se me je fon o to me je waja padi firi o fon afu maje so na jwa de me sa do hia ma asadi o maje hira asadi o hia sa ma nti sa fon na me je hira firi sem ana me de o hia wuro ma me de ama so atase etu onyankopon honhom no emuodu enti o chaade aboso mpae ana de bia wo de chebia no ka de opɛ na de ache se okoto fufu a okoto fufu a o ka fufu no de boso oto enam dodo opɛ sa na wo chi obi ade aka de opɛ se Awurade ade a me de chetoni fa kama tamfo no tum Awurade me de ade ko che yare na ote kwantana nsu a onipa bi o ka nsɛm bɔne fa mabra bɔ ho biara o gina me mara to na me mfo nso so nti wo gu manim ase no sɛ me de ade o che ne pɛ ma enipa de asomase asase edu abo eni nachi emfa no me nsuo enya sasa eni nachi ebe ye adwuma sɛ medua ese wutwa papa my last question here de incomodia ba na wie ye Quran Bible enedua de na tumi wom edua papa I say papa question dua Quran ena Bible de tumi wom obu ha okadua na ohunu dua kro okase bi edua ye ebo edua esi ho ewo tumi sin ni mienu dua esi ho no ewo tumi sin Bible ne Quran adentia se Quran ne Bible ne pipa okay so ani atwiro nyankopon abakosem misi nyame de abakosem ade obeye ko no eho asane aka kiro Bible so atase ani nipa nkomodi esu so atase okay be dua de nipa nkomodi enim nyame na wow okay enti senka Ghana si
enkampanifo no se se wo pese o so ya se nka de apotoyowa like o baba yo mampeni na anase court o baba besua se nka de apotoyowa anase enya dua bi a eye sticker na wo hwemu se ono opije dua no kosoro opije dua ni se kosoro se edua se mi asumasi be se me di hene okay na me se me lawyer edi se me betra so na me di o mani sika e wo kwanbo ne so e we de sika bidi nti o kan yi me di o mani sika wo kwanbo ne so because you betu aka e o mani sika ensembu a eno na buru enua wo ye hunu se de kasentira me di o mani sika e wo kwanbo ne so a na me de me sa bo mani sika mi wi o mani sika se de mi budu anim no sana me ni padua enye e wa asasi so nti asase wo te kasa mani sisa wo mabrabo no obudu anim ne didua na to ho nti ewia ne abobo dua ni nyina no ne yahye yahye ne ehunu mframam ne ko obi ani ase nti no bitimi de bible ne alquran me do nyame kura bible no enso no odi bone budu anim yamfa potoyo ano nhwo hye bibia ntoa eti bible no ewon nsem bi awie nipa dwenti se opeja potoyo so sombosom dabi enya bosom na osom upeja potoyo a obi a wonyino ho baka so osom bosom enya bosom na osom na poma Moses di edeto fo na poma no bebi efiri efiri faro fie enya bosom fie efiri bosom fie na no Onyankopon ka so to poma na nkone sa poma na di firi bosom fie no Onyankopon di tumi wuram so ati ase enti eniema bi na yennim ana yema eniema bi ewie ya adwene Bible na da ho no eye nyame abakwasam ene wom ade bebe ye de be ka nyame ene yesua ne wom papa obi se oginunum disin Bible oginunum si dis Bible nunum a ye de say ya o se ogini disin Bible se etumi wo nunum se nunum so no na bakwasam ane atwere ne Bible mu se muni adi aba no na fa aba ne nsam ho yade enti so nunum a Bible ni ho no o ka bibi se one de onim se ne yem ye ne ya ne yem ye ne ya okoti nunum de sa ebeko obosom paya ebeko omosom paya se nunu no ebituma be kontia ne kra na tinmu because ade bi a ye bosom paya bia na Onyankopon ti social media okay onje obi atimi ba ana opese obema mu yedua koyewe opese yese opese ofutwa yese obadwumba bia ni ho a odwene ewo sunsumu a obetie saade na okoye omosom paya eche ogimifo okay edisa hamba ne sa ne nyina no obonsam wo sutumi mo okay ai say ade edisa wonya obi kire se ahaba we eyese ahaba we yese na wo ye na wa mosom paya na so ebe ibonsam a wasa obema wasa oye mode so ati ase Ghana se ye sa ne manema no obi aka asema na odi so omosom paya ansa no take action so nti o man etimu no ye mpe sunsuma dusua enti ana obi wa so onim sunsuma de no so o ka oboa o ka bi keke okay so ati ase eti se etimu obi timu ka cho se ye se o prosa pomu a o prosa pomu a ene o si niam na promu so I say ujari ya he no one pro sapo ana me se na se usu sport aso na promu so ya oniema bi wo ha eye nipa na wo ka sasem na ato nipa so na obi adi akire na adane sunsun bone na ehunhuna no enti se o pro sapo so ya wo so wa pro nhira gu no na okay na nhira no so no efiri nfa onti ewiase ade bi a wo ka ho asem bia no dwene ho ansa na wo ka ho asem because ebetodwa obefa de abobra wow so ati ase ye obi wo ha enye bayifo na eye no eye nkofo ho nsem a wo te ka bie ana sankofo na wate na sem ka bie no won na abodua wode nsamanfo abodua mise mitade nsamanfo abodua ewo samadua nsamanfo dua bo wow me bodua na me de nsamanfo adase enti no ni se ho beto a kire ko dwale nsamanfo papa ye fa ofa etosumi enu enti papa e bia na obi hwe o open honhoma kwankyere opese oni udi nkomo obetime de o number ade atudwa nyame tumi me number is 0244891430
na baako so 0599171843. Okay. Ebia na pesa oni Apostle John Sule Boampon etwetwe nkomo na homatrofo na egu screen ase no. Aha se na ebrebe ma ye kwan emye de enkomodie nu asi